Bože milosti, budi meni grešan i pomiluj me. Bože milosti, budi meni grešan i pomiluj me. Bože milosti, budi meni grešan i pomiluj me. Hristos vaskrse, smrti smrću, smrt uništio, nema u grobovima, život podari. Slava na visini Bogu na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Blagosloven Bog naš, slava sada i veki vekova. Amin. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav, Isus živo grobje, život darovav. Zem provdan, čeplik bande, Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav. U miru Gospodu se pomolimo. Za višnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Za mir svega svijeta, za nepokolebljivo sveti Božji crkava i sjedinjenje svih Gospodu se pomolimo. Za ovaj sveti hram i za one koji sa vjerom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Za preosvećenoga episkopa našega Longina, za časno prezviterstvo u Hristu đakonstvo, za sav klir i vjerni narod, Gospodu se pomolimo. Za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane, Gospodu se pomolimo. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj, one koji vjerom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, patnike, sužnje, iznanike i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Pominjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekova.
Gospodom i sjavno. Imja svjatoje Jego, blagoslove. Gospodin. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Pominjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospod. Jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Trampling on dead by death, who had Again and again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed, and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and each other and all our life unto Christ our God. to thee, O For thou art a good God and lovest mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Bože milosti, budi meni grešnom i pomiluj me. Bože milosti, budi meni Bože milosti, budi meni grešnom i pomiluj me. Gospode Bože naš, koji se na nebesima ustanovio vojske, anđele, arhangela, služe, slave Tvoje, učini sa našim fondom, bude hod svetih Tvojih anđela, koji s nama služe, slavoslove Tvoju blagost, jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vekova vekova. Amen. Blagosloveni Bog sveti, sada i uvijek i vekova vekova. Amen. Na nebesima, Otcu i Sinu i Svetomu, i minje i prisno i vo vijek i vijekov. Amin. Premudro smeno stojmo. Bože, sveti ti, sveti da vas je tebe, ti sveti da tebe, 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 sveti da tebe,
Ti daješ mudrost i razum onome koji te moli da prezne grešnika, nego si za spasenje odredio pokajanje, to si dostoj da smije da što je sluge tvoje, da je dovuče da su stoji pred svedom slavu žrtvenika tvoje, grešni Bože, pokojni i služni. Ti sam, vladika, primite tvoje pesme iz usta nas grešni posleda s blagošću, sve oprostio svako se grešenje i godinu došli. Pojošio ti, da života Tvoga, molitva svete bolesti, svete koji su ti pamti reko pogodili. Sobeznačajno je slovo Otcu i Duhovi, odjevi roše se na spasenije naše. Vospojim vjerni poklonim si ja, jako blagovoli ploti uziti na krest i smrt pretrpjeti i voskresiti umaršija, slavnim voskresenijem svojim. Prosvjetitelj našim počtim božestvenih, pisani predloženijem istočnik bogopoznanijak nam istočivši. Iz njegože daže podnes neoskudno počerpajušće, ublažajem vas, Kirile i Metodije, prestolu višnjago prestojišći, teplje moljašći sja o dušah naših. Duševnima očima oslepljen, Tebe, Hriste, prihoždu, jakože slijepi od roždenija, pokajanjem zovuti. Ti suši životinje, svijet presvijetli. Jer si svet Bože naš i u svetima obitavaš i Tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova.
Sveti Bože, sveti Sine, sveti Gospod. Sveti Bože, sveti Sine, sveti besmrtni, pomozi nas. Sveti Bože, sveti Sine, sveti besmrtni, pomozi nas. Blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje, blagosloven si ti koji sjediš na prestolu slave carstva svoga, sve krvljivima svoga, sada i u veki vekova. Amin. Pazimo mir svima. I duhovi tvojemu. Premudrost. Proklimen glas osmi, zavetujte se i ispunite zavete Gospodu Bogu našem. Pomolite sja i vozdadite Gospodevi Bogu našemu. Premudrost. Čitanje iz dijela svetih apostola. Pazimo. U dane one, kad iđasmo na molitvu, dogodi se da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i gatajući donošaše veliki dobitak svojim gospodarima. Ova pođe za Pavlom i za nama i vikaše govoreći: ovi su ljudi sluge Boga Višnjega koji nam javljaju put spasenja. I ovako činjaše mnogo dana. A kada se Pavlu dosadi, okrene se i reče duhu: zapovedam ti imenom Gospoda Isusa Hrista, iziđi iz nje. I iziđe u taj čas, a kada videše njezini gospodari da iziđe nada njihovog dobitka, uzeše Pavla i silu i odvukoše ih na trg pred poglavare. I kad ih dovedoše vojvodama, rekoše: ovi ljudi uzbunjuju naš grad, a Jevreji su i propovedaju običaje koje nama ne priliči primiti, natvoriti, jer smo Rimljani. I sleže se narod na njih, i vojvode im razdriješe haljine i zapovediše da ih šibaju. I pošto im udariše mnogo batina, baciše ih u tamnicu i zapovediše tamničaru da ih dobro čuva. Primivši takvu zapovest, on ih baci u najdonju tamnicu i noge im metnu u klade. A oko ponoći Pavla i Sila moljahu se i slavljahu Boga, a sužnji ih slušaju. Odjednom pak nastade veliki zemljotres, tako da se potresoše temelji tamnice i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. A kad se probudi tamničar i vide otvorena vrata tamnička, izvadi nož i htede da se ubije, misleći da su sužnji pobegli. A Pavle povika jakim glasom govoreći: ne čini sebe zla nikakva, jer smo svi ovde. A on, zaiskavši svetiljku, ulete i drhteći pade pred Pavla i Silu i izvevši ih napolje reče: Gospodo, šta ti treba činiti da se spasem? A oni rekoše: veruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se i sav dom tvoj. I govorahu im reč Gospodnju i svima u domu njegovu. I uzeši ih u onaj čas noći opra im rane
i odmah se krsti on i svi njegovi i uvede ih u svoj dom i postavi trpezu i radovaše se sa svim domom svojim što je poverovao u Boga. Brethren, it was fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens, who needs not daily, as the other priests, to offer sacrifices, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, in offering himself, for the law makes men priests who have weakness. But the word of the oath, which was after the law, the Son who is perfected forevermore. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is sitting at the right hand of the throne of majesty in the heavens, a minister of the holies and of the true tabernacle, which the Lord has pitched and not man. Peace be unto you, O readers. Duchome tvojemu. Peace done. Aleluja, aleluja, aleluja. Da otvori oči naše, da bismo razume tvoje evanđelske propovedi. Usadi nas strast, usadi nas tvoje tvoje blaže zapovesti da bismo živjeli pobjede drugog života. Misli tvoje što te Bogu da ste postoje grušajte naših ste Bože tebi slavu uznosimo se beslučiti tvojim Otce, presveti blagi i život tvojim tvojim duhom sada i uvek uvek uvek. Amin. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. Čitanje Svetoga Evanđelja od Jovana. U vreme ono prolazeći Isus vide čoveka slepa od rođenja i zapitaše ga učenici njegovi govoreći: Učitelju, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep? A Isus odgovori: ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Dok je dan, meni valja činiti dela onoga koji me posla. Doći će noć kada niko ne može raditi. Dok sam na svetu, ja sam svetlo svetu. Rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini blato od pljuvačke i pomaza blatom oči slepome. I reče mu: idi umij se u banji Siloamskoj, što prevedeno znači poslan. Otide dakle i umi se i dođe gledajući. A susedi oni koji ga behu videli pre da beše slep govorahu: nije li ovo onaj što je sedeo i prosio? Jedni govorahu: on je, drugi nalik je na njega, a on govoraše: ja sam. Tada mu rekoše: kako ti se otvoriše oči? On odgovori i reče: čovek koji se zove Isus načini blato i pomaza oči moje i reče mi: idi u Siloamsku banju i umij se. I kad otidoh i umih se, progledah. Tada mu rekoše: gde je on? Reče: ne znam. Tada onoga što beše nekada slep povedoše farisejima, a beše subota kad Isus načini blato i otvori mu oči. Tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda, a on im reče: stavio mi je blato na oči i umih se i vidim. Tada govorahu neki od fariseja: nije ovaj čovek od Boga, jer ne svetkuje subotu. Drugi govorahu: kako može grešan čovek takva čudesa činiti? I nasta rasprava među njima. Onda opet rekoše slepcu: šta ti veliš za onoga što ti otvori oči? A on reče: prorok je. Ali Judeji ne verovaše da je bio slep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i zapitaše ga govoreći: je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slep?
kako dakle sada vidi. A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo naš sin i da se rodi slep, a kako sada vidi ne znamo, ili komu otvori oči, mi ne znamo. On je odrastao, pitajte njega, neka kaže samo sebi. Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Judeja, jer se Judeji behu dogovorili da bude odlučen od zbornice svaki koji Isusa prizna za Hrista. Zato njegovi roditelji rekoše, odrastao je, pitajte njega. Tada po drugi put dozvaše čoveka koji je bio slep i rekoše mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je ovaj čovek grešan. A on odgovori i reče, je li grešan, ne znam, jedno znam, da bejah slepa sada vidim. Tada mu rekoše, šta ti učini, kako ti otvori oči? Odgovori im, rekoh vam već i ne slušaste, šta opet hoćete da čujete, da nećete i vi da budete njegovi učenici. A oni ga ukoriše i rekoše mu, ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Gospoda, ovoga ne znamo odakle je. Odgovori čovek i reče im, to jeste za čudo, što vi ne znate odakle je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnika, nego ako je ko pobožan i izvršuje volju njegovu, toga sluša. Otkako je sveta, nije se čulo da ko otvori oči rođenome slepcu, kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, ti si se rodio sav u gresima, pa zar ti da nas učiš? I isteraše ga napolje. Ču Isus da ga isteraše napolje, pa kad ga nađe, reče mu, veruješ li ti u Sina Božijega? On odgovori i reče, a ko je, Gospode, da poveruju u njega? A Isus mu reče, i video si ga i koji govori s tobom, to je. A on reče, verujem, Gospode, i pokloni mu se. At that time, as Jesus was passing by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who has sinned, this man or his parents, that he should be born blind? Jesus answered, neither has this man sinned, nor have his parents, but the works of God were to be made manifest in him. I must do the works of the one who sent me while it is day. Night is coming, when no one can work. As long as I am in the world, I am light of the world. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the spittle, and spread the clay over the man's eyes, and said to him, go, wash in the pool of Siloam, which is interpreted sent. So he went away and washed and returned, seeing. The neighbors therefore and those who had seen earlier that he was blind began saying, is not this the man who used to sit and beg? Some said it is, but others said, he only looks like him. Yet the man declared, I am the one. They therefore asked him, how were your eyes opened? He answered and said, the man who is called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and I washed and I see. And they asked him, where is he? He said, I do not know. They took the man who had been blind to the Pharisees. Now it was the Sabbath on which Jesus made the clay and opened his eyes. Again, therefore, the Pharisees asked him how he received his sight. But he said to them, he put clay upon my eyes, and I washed, and I see. Therefore, some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is sinner work these signs? And there was a division among them.
Again, therefore, they said to the blind man, "What do you say of the one who opened your eyes?" But he said, "He is a prophet." The Jews therefore did not believe of him that he had been blind and had got his sight, until they called the parents of the one who has gained his sight and questioned them, saying, "Is this your son, of whom you say he was born blind? How then does he now see?" His parents answered them and said, "We know this is our son and that he was born blind, but how he now sees we do not know, and who opened his eyes we ourselves do not know. Ask him, he is of age, let him speak for himself." These things his parents said because they feared the Jews, for already the Jews had agreed that if anyone were to confess him to be the Christ, he should be put out of the synagogue. This is why his parents said, "He is of age, question him." They therefore called the second time the man who had been blind and said to him, "Give glory to God. We ourselves know this man is a sinner." He therefore said, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that whereas I was blind, now I see." They therefore asked him again, "What did he do to you? How did he open your eyes?" He answered them, "I have told you already, but you did not listen. Why would you hear a second time? Would you also become his disciples?" They heaped abuse on him therefore and said, "You are his disciples, but we are disciples of Moses. We know God spoke to Moses, but as for this man, we do not know where he is from." In answer, the man said to them, "Why, herein is the marvel, that you do not know where he is from, and yet he opened my eyes. Now we know God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does not know his will, him he hears, and does his will, him he hears. Not from the beginning of the world has it been hard that anyone opened the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing." They answered and said to him, "You were altogether born in sins, and do you teach us?" And they turned him out. Jesus heard they had turned him out, and when he had found him, said to him, "Do you believe in the Son of God?" He answered and said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" And Jesus said to him, "You have both seen him, and he it is who speaks with you." And he said, "I believe, O Lord." And falling down, he worshipped him. Christos Voskrese. Christ is risen. Christos Voskrese. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear brothers and sisters, today we heard a really complex gospel that invokes many questions, many complexities that we as Christians, as believers, as people encounter in life. And it also talks how many times we miss the point. We are blind to simple things, that everything we have, our health, our well-being, and who we are, comes from God. And it took this long story to explain that some people, some group of people, in this case Pharisees, they could not get the point. We always have to be very careful the way we learn and understand things, things that we think we know, we might know. I just finished reading an amazing book, and the author was a Nobel laureate. The book is called Thinking Fast and Slow, and he talks about the process of learning and comprehending things in reality. And I was surprised how many times we actually live in illusions. And he talks about many illusions. One of them is obviously visual. And he shows the examples throughout the book, and I was
not surprised how many times I was tricked by these illusions, where he simply shows three different figures, and they all look different in size, and they are in 3D, but actually when you measure them, they are the same. You probably, all of you know some examples like that. But the point of the book is that visual illusions are easier to dispel than rational illusions, the illusions of the mind. And this is a very old concept. As old as Aristotle, he used to say that persuasion doesn't work. You cannot persuade people to believe or do not believe. And we probably heard that in today's gospel. So no matter that this man was blind and now he could see, they knew him, they knew his parents, obviously something happened. There is a huge difference. They still not accept the truth. Be very careful of this, because that's how we precisely behave in life so many times. No matter if the truth is in front of our eyes, we have a different understanding. And one of the conclusions of the book is that mind has a tendency to find simple solution for complex things. And it's called the System 1. And when we, like the phone ringing, or when we think that we have an answer and then we are right, statistically speaking, we are usually wrong, because we follow our intuition and we don't actually dedicate time to rationally or to analyze things. We jump to conclusion because it's easier to us, because we have to cope with who we are, how we explain things, especially if it's a loss, if it's a risk, then it's always easier to find a simple solution. Or if, God forbid, we have to change our opinion, we have to open ourselves for different views, for different people, and eventually we have to open ourselves to the reality of God, of which we know nothing, which we have to ultimately accept by faith. And that's the gospel today. It's a complex gospel because it raises many questions. And first question was, why was this man blind? Did he sin or did his parents sin? And we still can't easily answer such questions. Why people suffer, why children die. Like in this case, the parents had to watch his blind son. Every parent knows that probably there is no greater pain than that. Yet, when God performed the miracle and they came and asked them, who did this, what happened, they denied because they feared. You see how weak we are. And it's all of us, because the gospel, trust me, is always about us. It's not about some sinners and some people 2,000 years ago. It's to be relevant in a sense. It shows the human nature and it shows who we are, how we function as humans with all our sins and with all our weaknesses. So the point is not that God arbitrarily chooses some people to be blind, some people not to be smart or not to be. The point is that there is always a way to bring us to see the greatness of God. And in this gospel, Jesus usually performed, if you remember, his miracles by word. He would just say to this man, rise, or to someone to be healed. But in this case, he did something different. He spat into the clay, into the earth, and then put the clay over the blind man's eyes and told him to go into the Siloam, which means sent, to wash, and he will be able to see. Saint Irenaeus of Lyon, one of the greatest fathers of the first millennia, said that the work of God is to make human. And one professor who was a Yale professor, later became Orthodox,
Jaroslav Pelikan. I don't like to hear myself. He used to say that only only Creator can recreate. And this is what we have in today's gospel. Because in the beginning, it is God who, through the Spirit, through the Word, gives life to clay, to simple earth. And the gospel is telling basically to us that we are nothing more than that. We are just clay. And unless there is water and there is Spirit, and here we are talking about the baptism and the Spirit of God, the Holy Spirit, the grace, the gift of the Spirit, we simply become dust, we fall apart. But if there is a Spirit and if there is water through which God creates, we became much more. God is able to work humans in us, what we are truly intended to be, anthropos, the man created in the image of God. So keep this in mind, because just like this blind man, most of us will receive bruises and hits and difficulties in life. And the difference will be whether we submit ourselves to the Spirit, to the grace of God, so that we can rise again, that we can live again with joy, or we don't, and then we simply are broken. Like someone explained this or described this, that keep in mind that you're always a clay in a potter's hands. And what makes you malleable is the water. And if there is no water and there is no Spirit, you simply fall apart. But if there is Spirit, God, the Father, is able to work in us and through us. And this answers, obviously, at the end, this answers the question from the beginning. Why was this man born blind? And blindness applies to all of us, because at our different points in our life, you see or we may not see, or we see less or more of the reality of God, of our faith, and our ability to accept that everything we have is from God. Otherwise, it falls apart, it becomes dust. So why was the man born blind, and why were we born? So that the greatness of God can be shown in our life through the church, through the Spirit, and everything that we do. So may God bring us to this understanding. Whenever we are certain of things, whenever we go through difficulties, whenever God bruises us, we come back to His Spirit, to His grace, and to His gifts. Amen. Svi sve duše i od svega uma svoga recimo. Gospode, Svedržitelju Bože, Otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj. Again we pray for the Honorable President of our country, for all civil authorities, for our armed forces, and for our devout and Christ-loving Orthodox people, for their victory, well-being, peace, health, and salvation, and that the Lord our God may enlighten them and help them to subdue under their feet every foe and adversary. Još se molimo za preosveštenoga episkopa našega Longina i za svu Hristu braću našu.
Još se molimo za braću našu sveštenike, svešteno-monahe, đakone i za svo u Hristu bratstvo naše. Again, we pray for the blessed and ever memorable Holy Orthodox Patriarchs and for the blessed and ever memorable founders of this holy house, and for all our fathers and brethren, the Orthodox departed this life before us, who here and in all the world lie asleep in the Lord. Again, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, and visitation for the servants of God, Stefan, Zorica, Sreto, Vukomir, Radovan, Nevena, Anka, and for the pardon and remission of their sins. Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji pevaju i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost. Još se molimo Otcu našem nebeskom, lekaru duše i tela naših, koji je poslao jedinorodnoga Sina svoga, Gospoda našega Isusa Hrista, koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, da pokaže i na nama milost svoju preizobilnu, da zaustavi opaku zarazu zdrave, da sačuva u zdravlju obolele, da isceli one koji ih leči i one koji i obolelima i zdravima pomažu, da blagoslovi i ukrepi, a svima nama da oprosti grehe i dometne nam vere, nade i ljubavi. Recimo svi, usliši nas, Gospode, i milostivo pomiluj. Jer si milostivi, čovjekoljubivi Bog, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj. Za upokojenje duša ostali slugu Božih, Vladimira Mitra, Anje, Jovana, Ilije, Cane, Zore i svih upokojenih braća i sestara ovog svetog hrama, i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni. Gospod Bog naš milostivi nastani duše njihove tamo gdje pravednici blaženstvuju. Božje carstvo nebesko i oprošte grehova njihovih, molimo od Krista, besmrtnoga cara i Boga našega. Policija. Din, Gospodu se pomolimo. Bože, duhova i svakoga tijela koji si smet satru i đavola pobjedio i život svijetu Tvome darovao, Ti sam, Gospode, upokoji duše, ustani slugu Tvojih, Vladimira, Mitralis, Anje,
Anđe Jovana Ilije, Cane Zore, umjesto svijetu, umjesto cvjetu, umjesto odmora, odakle odbeže, svaki bol, tuga i ozdisanje, svaki grijeh što su učinili riječju, delom i mišlju, ti kao dobar i čovjekoljubi Bogu prosti, jer nema čovjeka da živi, a da ne griješi. Ti si jedini bez grijeha, pravda je tvoja pravda, vječne riječi, tvoja istina. Jer si ti vaskrsenje, život i pokoj, usnuli slugu tvojih, Vladimira, Mitra, Anđe, Jovana Ilije, Cane, Zore i svih upokojnih, otaca i majki, braća i sestara ovog svetog hrama, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim Otcem, presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Paki, mirom Gospodu, pomolim si ja. Zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvoje blagodatio. Premudrost, jako da podržavaju Tvoje всегда hrani mi, Tebi slavu osjelajem, Otcu i Sinu i Sjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Niko od vezanih telesnim pokutama i slavstima nije dostojan prižio, služi liturgiju Tebe, Care slave, služiti devet veliko i strašno sami nebeskim silama, no ipak radi neiskazno i neizgledno čovjeku ljubio svoga, postao si čovjek i bio si nam arhijere i kao vladika svih. Predao si nam sršno dejstvo u liturgijske beskrvne žrtve, jer ti je Gospode Bože naš vlada s nebeskim i zemaljskim tvarima. Ti si nošen na prestolu herubinskom i Gospodce Serafima i car Izrailja, jedini si sveti, svetima počiva, zato molim Tebe jedinog blago i gotovo čuje, pogledaj na mene grešnog i nepotrebnog slugu Tvog i očisti moju dušu i srce od zle savjesti, osposobi me silom Svetoga Duha, da obučenu blagodat sveštenstva prestanemo u svetom prestolu Tvome, svešteno dejstvo i sveto i prečno tijelo Tvoje, prečisnu krv Tvoju, jer Tebi bilazim peknujući glavu svoju. I molim Ti se da naokreneš lice Tvoje od mene, ne odvraciš od dece svoje, nego me dostoji, ja grešim, donosi sluga Tvoj, prinesi ove darove, jer si Ti koji prinosi, koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje. Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Otcem, presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Bože milosti, budi mene grešnom i pomiluj me. Bože milosti, budi mene grešnom i pomiluj me. Bože milosti, budi mene grešnom i pomiluj me. Mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici Tri svetu pjesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo, kao oni koji ćemo primiti cara svih anđelskih sila nevinog praćenog. Aleluja, aleluja, aleluja. Oprostite, braćo i saslužite, oprostite, braćo i sestre. Podignite ruke svoje ka svetinji i zablagodarite Gospoda. Blagočestivi, Hristoljubivi, pravoslavni rod hrišćanski,
štitore i priložnike ovog svetog hrama, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada i uvijek, i u vekove vekova. Najsvetijega patrijarha našega Irineja i preosveštenoga episkopa našega Longina, sveštenički monaški čini sav klir crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Stradalni rod naš srpski, a posebno na Kosovo i Metohiji u Crnoj Gori, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Sve učenike, đake, roditelje, sve one koji se uče i koji uče u ovom svetom mjestu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvijek vekove vekova. Blaženo upokojene služitelje Božije Vladimira, Mitra, Anđu, Jovana, Iliju, Canu, Zoru i sve upokojene braću i sestre naše, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Služitelje Božije Stefana, Zoricu, Sreto, Vukomira, Radovana, Nevenu, Zorana, Slavojku, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. All of you and all Orthodox Christians, may the Lord God remember His kingdom, always now and ever, and unto ages of ages. Da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek svakda sada i uvek vekove vekova. Amin. Blagobrazni ošćevski duše zaveta prečisto te Bogove, pa šta se nese na pomozače, tome grud položi u grobu telesnu, a duša dušu toku i na prestolu bio si Hriste sa Otcem i Duhom svoj ispunjavajući napisano. Grob tvoj izvod vaskrsenja naše bogatstvo živonosa leči od raja, pa istinu sveti od svake carske odaje, po dobroti čini dobrosti ono, neka se zazidaju Jerusalimski, tada će biti blagogodna pravda. Prinosi žrtve pajca, žrtve tvoje telce, pomolite se za mene. Pomeni me, brati i sve služitelju. Brate, pomeni Gospodu srcu me svega, da sam i vekove vekova. Dopunimo molitvu svoju Gospodu. Za predložene časne darove Gospodu se pomolimo. For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Anđela mira, vernog vođu čuvara duša i tela naši, on Gospoda molimo. Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naši, on Gospoda molimo. Dobro i korisno dušama našim i mir svetu, on Gospoda molimo. Gospod,
ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bezbolan, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Pominjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Through the compassions of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thine all holy, good, and life-creating Spirit, now and ever and unto ages of ages. Peace be with you all. Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Hristos vaskresen. Vaistinu vaskresen, vaistinu vaskresen, Hristos vaskresen. Hristos vaskresen, Hristos vaskresen, Hristos vaskresen. Dveri s premudrošću pazimo. Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa sobom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovjedno jedno krštenje grehova. Čekaj se Stojmo smeno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Gore imajmo srca. Zablagodarimo Gospodu. Doslovno i pravedno tebe pevati, blagoslivljati, blagodariti, 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 tvesti Boga izgleda.
pobjedničku pjesmu pjevajući, kličući, uzvikujući i govoreći. Salvi blaženi, silom čovjekom, mladi koji mi kličuju, Božom sveci, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se radi vas lomi za otpuštenje grehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se radi vas i radi mnogih proliva za otpuštenje grehova. Sjećajući se dakle ove sposobnosti zapovesti i svega što se radi nas bilo krsta, groba, tijela, vaskrsenja, uzlaska nebesa, sedenja s desne strane i drugog i strašnog dolaska. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći radi svih i za sve. Bože milosti, budi me grešnom i pomiluj me. Bože milosti, budi me grešnom i pomiluj me. Bože milosti, budi me grešnom i pomiluj me. Gospode, koji si u treći čas apostolima svojim poslao presvetoga duha Tvoga, njega dobri ne oduzmi od nas, obnovi naš koji ti se molimo. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, duh pravo obnovi u meni. Još ti prinosimo ovu razumnu i beskrajnu službu, molimo te, prizivamo i preknemo ispoši duha Tvoga svetoga na nas i na ove predložene darove. I učini ovaj hleb prečasnim tijelom Hrista Tvoga, a ono što je u čaši ovoj prečasnom krvlju Hrista Tvoga, pretvorivši i duhom Tvojim svetim. Da nas spomene Gospod Bog u carstvu svome, da ove svete tajne vodorima koji se pričešći od otazenje duša, otpuštenje grehu, na zajednicu duha Tvoga svetoga, na smene carstva nebeskog, s milostima Tebi, ne na sudu ili na osudu. Još ti prinosimo ovu razumnu službu za preminu, verioce, proroce, patrijarhe, proroke, apostole, propovednike, evanđeliste, mučenike, podvižnike, ispovednike i za svaki duh pravednika preminulog u veri. Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju. Za svetog Ivana Boga, Petra, Krsta, sveti slavni, svakog apostola, svetog Ivana, svetog Nikodima, čest spomen slavine, za te svetniče, molitva Božih i nas, Boga, pomega svetog Ivana, vaskrsenje, život večni, Vladimira Mitra, Anđu, Sanđu, i Natija Nenerka, Boja, Sredstva, Desa, Božova, Potreba, i pokoj Bože, Mesija, Sve preziteljstvo Hristo Žarko, sve svešteničke vjeze,
Najpre pomeni, Gospode, preosvećenog episkopa našega Longina i daruj ga svetim tvojim crkvama u miru, čitava časna, zdrava, dugovječna i da pravilno upravlja rečju istine tvoje. Daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek vekove vekova. I da budu od milosti velikog Boga i spasa našega Isusa Hrista со всеми вами. Святия помянувше паки, миром Господу помолимся. О принесених и освящених честных дарьях Господу помолимся. Яко да человеколюбец Бог je naš, прием яво святи, пренебесный мислени свой жертвенник, по вонju благоухания духовного, позиспослед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершена, свята, мирна и безгрешна от Господа молимо. Ангела мирна, верна храна, наставника, хранителя души, телес нашего Господа проси. Прощение и оставление грехов и прегрешений нашего Господа проси. Добрых и полезных душам нашим мир мировью Господа проси. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати о Господа проси. Християнские кончини живота нашего безболезненны, непостидны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владико, с дерзновением неосуждано смети призивати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати.
oko Tvoje je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjatoga Duha, ninje i prisno i vo vijeki vijekov. Mir всем. Glavi vašja, Gospodevi, priklonite. Bože milosti, budi meni grešnome. Bože milosti, budi meni grešnome. Bože milosti, budi meni grešnome. Blagodatiju i šadrotami čovjekoljubijem jednorodnoga Sina Tvojego, s njim že blagosloven jesi so presjatim i blagim i životvorjašnjim Tvojim duhom, nije i prisno i vo vijeki vijekov. Pazimo svetinje svetima. Obi se različuje, koji se domina za njegov čovjek jedan nas neko svećuje, koji se pričeću Isus Hristos, Nika, pobeditelj. Punoća Duha Svetoga, blagoslovena toplota Tvojstva, da sada i uvijek je vekova. Toplota vere puna Duha Svetoga. Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da ovo samo prečito tijelo Tvoje, ovo sama časna krv Tvoja, stoga Ti se molim, pomiluj me, oprosti me sa grešenjima moje, otibično i nehotično učenje reči i djelom, svesno i nesvesno i udostoj me da se neosuđeno pričistim prečitam tajnama Tvojim na otpuštanje grijehova i na život večni. Prije mi dan Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am first. I believe also that this is truly thine own most pure body, and that this is truly thine own precious blood. Therefore I pray thee, have mercy upon me and forgive my transgressions, both voluntary and involuntary, of word and of deed, committed in knowledge or in ignorance, and make me worthy to partake without condemnation of thy most pure mysteries for the remission of my sins and unto life everlasting. Of thy mystical supper, O Son of God, accept me today as a communicant, for I will not speak of thy mystery to thine enemies, neither like Judas will I give thee a kiss, but like the thief will I confess thee. Remember me, O Lord, in thy kingdom. May the communion of thy holy mysteries be neither to my judgment nor to my condemnation, O Lord, but to the healing of soul and body. Amen.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos Voskrese. Christ is risen. Hristos Voskrese. Draga braćo i sestre, kao što sam već pre izvesnog vremena rekao, citirajući svetoga Grigoriju Palamu, velikog teologa božanske svetlosti, ponovit ću to i danas, on je rekao da vaskrsenje Hristovo predstavlja obnovu ljudske prirode, oživljavanje i presazdavanje čoveka koji je svojim grehom pao, zbog toga umro i vraćen u pepeo i u prašinu od koje je i stvoren. Samo vaskrsli Gospod ima tu silu, tu snagu i tu moć da čoveka ponovo oživi, da ga presazda i da ponovo stvori njegov obraz po kome je prvobitno i bio sazdan. Znamo svakako i za reči svetoga Serafima Sarovskog, koji je svakoga dana sve prolaznike pozdravljao sa radosnim rečima Hristos Vaskrse, radosti moja. I naš sveti otac Justin je bio prožet vaskrslim Gospodom od glave do pete, celo njegovo biće. Pa i on tako isto nama kaže da čovjek svako jutro kad ustane, on treba da kaže Hristos Voskrese i život večni donese. I da to vaskrsenje Hristovo koje mi slavimo osmisli i usmeri život svakoga od nas, svakoga dana. Jer mi kada slavimo vaskrsenje Hristovo ne slavimo jedan istorijski događaj, ne slavimo jednu ideju, već slavimo vaskrsloga Gospoda koji je naš Gospod i pre ovoga vaskrsenja koje se zbilo pre 2000 godina i u vaskrsenju koje se zbilo, a koji svakoga, ali isto tako i onoga koji svakoga dana hodi među nama, obilazi svakoga od nas i poziva nas da vaskrsnemo, da se oslobodimo od sablasti greha, da se oslobodimo od straha smrtnoga, da se izbavimo od uticaja sotone, od uticaja nečastivoga i da živimo kao prava deca Božija, da živimo u svetlosti Božjoj. Upravo sam jutros pročitao negde da u jednoj bolnici na severu Kalifornije u Walnut Creeku dvojica doktora svedoče da je u 4 protekle nedelje zabeleženo više pokušaja i više samoubistava nego što se u tom kraju desi u toku čitave jedne godine. Glavni razlog za to jeste ta anksioznost ili to uzbuđenje zbog toga što sada živimo u jednom zatvorenom prostoru i drugi razlog je gubitak poslova. Eto, to je razlog čoveka, savremenog čoveka i ne samo savremenog, mnogih ljudi u istoriji koji svoj život vide, smisao svoga života vide u radu, u poslu kojim se bave. I naravno, kad čovjek izgubi posao, onda izgubi i smisao svoga postojanja, izgubi smisao za život. A da zamislimo, recimo, svetog Grigorija Palamu, koji je poticao iz jedne bogate porodice, velike porodice, od obrazovnih ljudi, ali koji je napustio sve to i ne samo on, već i njegov brat i njegove sestre i njegova majka posle smrti njegovog oca, svi su je posvetili Bogu i otišli u manastire. I glavni moto njegovog života, njegova glavna molitva bila je veoma kratka. Gospode, prosvetli tamu moju. To je suština njegovog života, suština njegove teologije. Zato kada govorimo o svetom Grigoriju Palami, govorimo o teologu svetlosti, bogoslovu svetlosti. I naš mitropolit Amfilohije koji je doktorirao na svetom Grigoriju Palami, to je bila njegova doktorska disertacija na teologiji svetlosti, o božanskoj suštini, božanskim energijama. On, govoreći o svetom Grigoriju Palami, on se seća priče o njegovom ocu Ćiru koji je imao dosta dece, ali kome je supruga umrla, ostao udovac sa nekoliko dece. Drugi svjetski rat, posle Drugog svjetskog rata sirotinja nisu imali hleba da prežive. I dolazi komšija i pita Ćiru, Ćiro, kako si? A on kaže, slava Bogu, odlično, sve mi je Bog dao.
a on ga gleda, pa kako tako, Ćiro, znajući u kakvoj bedi i sirotinji žive. A on kaže, sve mi je Bog dao, samo još da mi Bog da jedan mali, najmanji deo njegove svetlosti i sve bih imao. Sve bih imao. A eto, mi danas, živeći u jednom svetu koji nam pruža mnogo toga, mnogo zadovoljstava, mnogo uživanja, mi smo se saživeli, mi smo se srodili sa svetom hedonizma, sa svetom uživanja. Želimo sve da imamo izobilju i da imamo najbolje što možemo da imamo. Nećemo se zadovoljiti sa nečim sitnim, malim, već želimo krupne stvari, želimo velike, krupne, prolazne stvari. I kad nam te stvari kao preko noći odjednom u trenutku nestanu ispred naših očiju, kao što se sada dešava u ovoj zemlji, imamo skoro 40 miliona ljudi koji su izgubili poslove, odjednom pred nama se i ceo život naš staje. Zašto? Pa zato što naš život nije bio osmišljen večnim vrednostima. Nije bio osmišljen žudnjom i stremljenjem ka neprolaznoj božanskoj svetlosti, ka zajednici sa Gospodom, ka životu večnome. Nego smo sve ograničili ovde na ovaj svet i kad nam se taj svet izmakne ispod naših nogu, ispred naših očiju, nama dolazi kraj. E pa sad, da zamislimo ove ljude u Walnut Creeku i okolini ili mnoge druge, to nije samo slučaj tu, to je slučaj po celoj ovoj državi i verovatno po mnogim drugim državama sveta, naročito onim državama koji su odrekle Gospoda, odrekle vere u vaskrslog Gospoda. E pa sad da zamislimo svakoga od nas, svakog našeg prijatelja, komšiju koji je ostao bez posla i sada to smatra za tragediju i smatra da život više nije vredan življenja. A koliko je vredan življenja bio život ovoga mladića u današnjem Svetom evanđelju koji se slep rodio, koji je bio slep od rođenja. I onda učenici pitaju Gospoda, ko sagreši, on ili roditelji njegovi pa se rodio slep? A on kaže, ni on ne sagreši, ni roditelji njegovi, nego da se kroz njega prokaže slava Božja. Kako Sveti Jovan Zlatousti tumači ove reči? Sveti Jovan Zlatousti kaže, i on sagreši i roditelji njegovi sagrešiše. Pa normalno, nema čoveka da živi, a da ne greši. Bezgrešan si jedino ti, Gospode. Dakle, Sveti Jovan Bogoslov evanđelist, on piše ovo evanđelje 90 i neke godine. Dakle, više od 60 godina posle smrti Gospodnje, kada je hrišćanstvo se već utemeljilo. Dakle, on piše u jednom drugom kontekstu. Ne piše u kontekstu Mateja, Marka i Luke, koji pišu tri sinoptička slična evanđelja koje su više biografskog karaktera, istoriografskog karaktera. Ali evanđelje Svetog Jovana je mnogo više. To je remek delo književnosti, ali i remek delo bogootkrovenja i teologije. On ide mnogo dublje. On kao da se poigrava sa protivnicima hrišćanstva. Zato i unosi jednu novu tezu, ni on ne sagreši, ni roditelji njegovi. Drugi, šta to znači? To znači da ovaj slepi koji se rodio od rođenja, dakle, ne da njegovi roditelji nisu grešni, on nije mogao da bude grešan jer je rođen tako, ali nisu učinili greh toliko veliki da bi se njihovo dete rodilo slepo. Oni su imali grehe, ali nisu imali tolike grehe da toliku nevolju prizovu na sebe i na svoje potomstvo. Eto, i Gospod dolazi, crkveni pesnik već sledi tradiciju koja već postoji i u crkvenim pesmama mi već slušamo reči crkvenog pesnika koji kaže, eto, mladić od kad se rodi, on je sebe pitao da li su to moji roditelji se grešili ili je ovo da bi se izobličio narod u kome ja živim. Eto, ne mogu da razlikujem noć i dan. Mora neko da mi kaže kad je noć, kad je dan. Sunca nikada nisam video. Moje noge umorile su se od šutiranja kamenja u koje udaram. Nisam video ni sunce, niti onoga koji je to sunce sazdao. Takav je bio njegov život. Čovjek koji je preko 30 godina slep, da nije ništa video.
I Gospod ga susreće upravo kad izlazi iz Jerusalimskog hrama, tamo gdje su fariseji i sadukeji želeli da ga ubiju, pa je morao da pobegne od njih, želeli su da ga kamenuju, i on nailazi na ovog čoveka i on pljuje na zemlju i od gline i pljuvačke pravi to blato, uzima, pomazuje njegove oči i kaže mu idi i umij se u banji Siloamu, a reč Siloam znači onaj koji je poslan, dolazi od te reči. Sveti Irinej Lionski i mnogi oci crkve u ovome tumače u stvari da je to obnavljanje stvaranja čovekovog. Da je tako Gospod u početku stvorio čoveka, a da ga sada upravo završava. Jer je prvog Adama stvorio od praha zemaljskoga, a ovoga čoveka čije oči nisu bile dovršene, koji nije mogao da vidi, on ga na isti taj način dovršava njegovo stvaranje i šalje ga u banju da se umije. On na taj način govori i o svome ovaploćenju, ali isto tako upućena je na jednu drugu tajnu, na tajnu koja se odnosi direktno na nas. Jer svaka evanđelska priča, svaki evanđelski događaj koji je zapisan u Svetom pismu odnosi se na mene, odnosi se na tebe i na svakoga od nas pojedinačno. Mi ne možemo da damo sebi privilegiju kad se nešto u crkvi čuje i sluša reč Božja, da se okrenemo kad nam se nešto ne sviđa prema onome do nas i da kažemo to se odnosi na njega, to se ne odnosi na mene. Nisam ja takav. Ne, svaka reč Božja, živa reč Božja odnosi se na svaku živu ljudsku dušu, na svako živo ljudsko biće. Odnosi se na mene i odnosi se na tebe. I prvo se odnosi na mene, na moje srce i na moju dušu, nego na drugoga. Zato ta banja Siloam ima veliku značaj, veliku vrednost, veliki smisao za nas. Jer ono upravo govori o krštenju, o svetoj tajni krštenja u kojoj se mi krštavamo, u kojoj se mi čistimo od grehova svojih u svetoj tajni krštenja, a u svetoj tajni miropomazanja mi primamo blagodat Duha Svetoga, mi se prosvećujemo. Zato se u službi svetoj tajni krštenja i pominju one reči koje su uzete iz Evanđelja. Blagosloven je Bog koji prosvećuje i osvećuje svakoga čoveka koji dolazi na svet. Jer i u današnjem Svetom Evanđelju imali smo slepca čije oči Gospod otvorio, ali imali smo i fariseje i prvosveštenike i starešine jevrejske koji su imali telesne oči, ali čije su duhovne oči bile slepe. Zato se mi u današnjoj kondaku ove nedelje i molimo Gospodu rečima duševne oči moje koje su slepe, sa slepim duhovnim očima prilazimo ti, Gospode, kao slepi od rođenja i u pokajanju te molimo, Gospode, ti si svetlost najsvetlija. Ti sve prosvećuješ, ti otvaraš naše oči. Ti nam tako daješ i smisao našega postojanja ovde na zemlji. Da smo ovde privremeno rođeni od ove gline, ali će i tu glinu Gospoda preobrazi, Gospoda vaskrsne zajedno sa našom dušom i da nas uvede, da nam daruje carstvo Božje, da nam daruje život večni. Tu slavu, tu svetlost koju je Gospod pokazao učenicima na gori Tavoru u vreme svetoga preobraženja i taj vaskrsli Gospod, dakle, on sebe nije pokazao u trenutku kad je vaskrsao. To niko nije mogao da vidi, jer nije mogao da podnese, da vidi lepotu i slavu i svetlost vaskrsloga Gospoda. Tom svetlošću kojom je Gospod vaskrsao, ta svetlost preobraženoga Hrista na gori Tavoru, to je svetlost kojom je živeo i bitstvovao Adam i Eva u raju. I tu svetlost je Adam izgubio, zato je i stajao preko puta raja kada je video šta je imao, šta je izgubio i zato je plakao. Zato je u pravu onaj sveti otac koji je rekao, kada bi čovek sada mogao da vidi Adama kako je izgledao kada je bio u raju, on bi na mestu umro. Kad bi video razliku između čoveka u raju i čoveka koji je izganen iz raja. Toj svetlosti i toj svetlosti mi ljudi težimo. To je cilj našega života u crkvi. Zato je tema svetlosti večna tema, prisutna svuda i na svakom mestu, i u Svetom pismu, Svetom Evanđelju, i u crkvenim pesmama, i svuda je tema svetlosti prisutna, jer je Gospod naš svetlost. Zato i sveti Jovan evanđelist
koji je i zapisao ovo današnje evanđelje koje smo čuli, kaže Hristos kada se ovaplotio u njegovom protoevanđelju, on kaže da je on život i da njegov život beše svetlost i svetlost svetli u tami i tama je ne obuze. Zato kaže sveti Grigorije Palama, Gospode, i moli se, Gospode, prosvetli tamu moju. I sila vaskrsloga Gospoda želi da prosvetli svakoga od nas, da prosvetli svakog deo našeg bića, naših duša, da ništa tamno ni mračno ne ostane u nama. To je ono što su sveti Božiji ljudi uspeli. To je ono što je žena Samarijanka Fotina i Svetlana u prošlom evanđelju uspela. To je ta voda koja kada se rodi u čoveku, ona neprestano teče, ona ne prestaje da teče. I to su bili sveti Metodije i sveti Ćirilo koje danas slavimo, koji su se prosvetlili tom svetlošću i onda su oni činili dela, kao što kaže Gospod, koji veruju u mene, dela koja ja činim i on će činiti i veća od ovih će činiti. Pa sveti Ćirilo i Metodije činili su dela veća nego što je Gospod činio, jer su prosvetili sve slovenske narode, uključujući i naš srpski pravoslavni narod. Zato se tamo gde se kako treba oslikavaju crkve, uvek posle Hrista i Bogorodice s jedne i s druge strane slikaju prvo sveti Ćirilo i Metodije, pa se onda slika naš sveti Sava, jer su oni naši prvi učitelji i prosvetitelji, kao što im se molimo. I sveti Nikodim, koga danas slavimo, isto tako, veliki svetitelj koji je takođe prosvećivao mnoge u rodu našem i mnogi divni svetitelji Božiji. Neka da Gospod, draga braćo i sestre, da se ne zamajavamo previše sa zemaljskim i prolaznim stvarima koja u nama stvaraju anksioznost, već da se bavimo više večnim stvarima, da se bavimo da zadobijemo večnu svetlost Gospodnju, da ona ispuni naša srca i naše duše i da umjesto tog uzbuđenja koje nas opterećuje i nizbrdo nizvodi, da se bogatimo svetlošću koje nas upravlja ka vaskrslome i svetlome Spasitelju Hristu našem. Amen. Sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite. Spasi Bože ljudi Tvoje i blagoslovi dostojanje Tvoje. Svakda sada i uvijek i u vekove vekova. Gospodu mili sinu sina svića, ne znam poučati se pravde Tvoje. Aleluja, Prosti, primše božestveni, svjati, prečisti, besmerni, nebesni, životvorjaši, strašni, Hristovi tajen, dostojno da blagodarim Gospoda. Zastupi, spasi, pomiluj, sahrani nas, Bože, Tvoje blagodatiju. Da je savršen svijet, miren i bezgrešan,
spasivši sami sebe i drug druga i već život naš Hristu Bogu predadim. Iako ti jesi osvišenije naše i tebe slavu osjelajemo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i i prisno i u vijeki vijekov. Bio na ulici. Smirom izidem, Gospodu pomolim se. Blagoslovija i blagoslovjaši Tja, Gospodi, osjećajna Tja, opuvajuši i spasi ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje ispunjenje cerkve Tvoje sohrani, osvijati, ljubiši i blagolijepije domu Tvojego, Ti Tijek proslavy božestvenoj siloj Tvojom, i ne ostavi nas, upovajuši da Tja mirovi Tvojemu daruj, cerkvom Tvojem, svjašenikom blagovjernomu i Hristo ljubivomu pravoslavnomu rodu našemu, vojinstvu i svim ljudem Tvojim, kako sjako je dajanje blago i sjak dar sovršen sviše je shode od Tebe, Otca svijetovi, Tebe slavu i blagodarenje i poklonjenje vosilajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i u vijeki vijekov. $500 su kažnjavali. Ove koji su ponavljali. Arhijepskog, hoće da pričešćuje. Hoće da upotrebiš još. Upotrebi. Blessing of the Lord be upon you through his grace and love for humankind, always now and ever and unto ages of ages. Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi. Sveti, sveti, Isus živogrovjeni Bog darova, Hristos voskres. Isus živogrovjeni Bog darova, Hristos voskres. Isus živogrovjeni Svjatomu Duhu ninje i prisno. I vaskrsli iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, molitvom prečiste svoje matere, sveti slavnih i svekvanih apostola, svetoga Jovana Zlatoustog, arhijepiskopa Carigradskog, svetih Ćirila i Metodija, učitelja slovenskih i svetoga Nikodima, arhijepiskopa Srpskog, čiji spomena danas praznujemo, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja, Save Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog, Nikolaja Žičkog, Justina Ćelijskog, Mardarija Libertivijskog, sveti i pravedni Bogotaca Joakima i Ane i svi sveti, da nas pomiluje i spase, kao dobar i čovjekoljubiv. Mir, molitvom svetih otaca naših, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Hristos Voskrese. Christ is risen. Hristos Voskrese. Draga braćo i sestre, neka je srećan i blagosloven praznik nedelje, da vas Bog sve sačuva, prosvetli svojom istinom i svojom svetlošću. Na praznik Vaznesenja u četvrtak služit ćemo svetu liturgiju u 9 sati ujutru i sljedeće nedelje, još za mjesec maj, jednu svetu liturgiju u 9:30 ujutru. I nadamo se da će u mjesecu junu popustiti mjere tako da narod može da se vrati crkvi. May God bless you all and may you have blessed Holy Sunday and the feast of the Christ's Holy Ascension. On Thursday we will serve the Divine Liturgy at 9 a.m.
The following, the Sunday, we will serve also one divine liturgy at 9:30 a.m. And we hope that these measures of the governments will be lessened so that people can return in bigger numbers in their churches. May God bless you all. Christos Vaskrse.